وبه نستعين في أمور الدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasih hatirangan, kita ng tao waktu ini, dari mambukan. Masih sila ini jaksa sin pekerjaan sama memikirkan orang untungnya insyaallah taala karena in pagpatumtum sama lagu-lagu. Napakabay, tukpal ko in prinsip kami, pero napakabay Al-Talib Al-Saudi Said, فليتفضل سيادته. الحمد لله مالك الحق المبين أحمده سبحانه حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna sanglit ibang puji, uput pamahasudji mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan tag-amulahi singkatiling kal-alam, wa isali sibu makaraus buat malengkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Karta salawat iban salam papanghu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aming kahinapusan Nabi Rasul piarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam kanya lapay nain suring saringsing niya. Mahuli niya mga keulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kumawa kita nyo patumtum misanda kumamanyo tiyo kawaon na to akalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya. Muna mga palanggungan na mua kama Islam, ini kapatumtum sing kami hawaktu ini amuin pagyanun asyukru ala ni'amillah. Pagsyukur doon ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna patumtuman sing kami ingin hawabaran latun na maun kanyo kataw tayo manghuran kamaw maasan kasuko sindi morungog sin patumtumini. Mahuli mga keulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, asal matarang kato niyo in kani'mat-ni'matan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy niya rihaipon niya tanto lando mataod talaksa intaod niya. Naday nga sababyat to mga keulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukur doon hakani'mat-ni'matan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sarang-sarang in subay tuod ipagsyukur ipagsarang sukur sin tiap-tiap manusia ipagsukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga kani'mat-ni'matan amoy nyari masi-masi ya hanug hara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na katuan in ni'mat yan manahot tawakan maaslag nakatatapok atawakan nakatatampal matiyo atawakan mataod
in subay tuod di malawa, subay tuod paawnon in pagsarang suko ha mga kanikmat-nikmatan biuwos kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kada nga sababit to mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kaw tay manghud ko akam Islam, tunaya in pagsarang suko, sin sa laggo-laggo na pagsarang suko, sa taod-taod na pagsarang suko, haka ni'mat-ni'matan, haka rijikian, amuin yan, halaw man sin ikaw, masi kaya tututug kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kannalon sing kita, kannala, in mga yan, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga kasababyat to mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ain tanda sing kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, diyan na sin sambat, lando mataod, di mata kita kihambok pahambok. Amo sadyaing kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala yari ha pamaranan sing kita. Abi na sin pangatod na to, pangdungog, panghamot, pangnanam, kusog, kaya iba namuin sa laggo-laggo na ni'mat yanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala paipon niya amo na ingkabuhi sing kita. Iba madukaing padang ha mga kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amun nyari ha katilibot sing kita, diya na sin pangarta, kawasa, kamamaasan sing kita, kaaw-anakan sing kamamaasan, iban uno-uno padang ha mga kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadalam in mga ini deng Allah subhanahu wa ta'ala, hadalam in mga kanikmat-nikmatan ini bius kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga nasabot na tuhain doon, iban madukaing paamon wala na nasabot sing kita, na insubay maaon doon kay mo in pagsarang sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha mga kanikmat-nikmatan ini. Subay paawnon mo in pagsarang sukul sin sa taod-taod na pagsarang sukur ha kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin yan yahan ug hara niya kay mo. Sabab ya kaw tay manghud ko bariman, barakal, bukon matub, atawa kan di mamarahi, in manabu kinasadya kita si mga kanikmat-nikmatan ini. In manay mainasadya kita sing kanikmat-nikmatan ini. In bisan hatda kuman magsyukur in mahukaw ko. Indi kaw misan maingat magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala ha mga nikmat hihanug hara kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadihay ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ay biya ka to nyo amoy naggugwal nangangaku muslim in subay tuod paawnon na to in pagsarang sukur ha mga kanikmat-nikmatan hianug hara ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, washkurullaha in kuntum iyahu ta'budun. Pagsarang sukul kamu po Allah subhanahu wa ta'ala, banging kiaunan nyo nagtatag-ipon tupot tunggal po Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, daytaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ay matan magtatag-ipon po Allah subhanahu wa ta'ala. Insawunnal magtatag-ipon po Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na dugaing inbuat malengkan in mga sila magsusyukur po Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kanikmat-nikmatan hianug hara kanila bius kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangin kiaunan ta na mamarat saya
nagtatag-ipon tupot tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aunon na to ang gautaan sing ginhabaran na to ipagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga kanikmat-nikmatan ini. Sabab ipagsyukur na to in mga kanikmat-nikmatan ini asupaya karena asupaya makalamud kita nyo dahil mga sila jumlahan sin magsusyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga kanikmat-nikmatan amoy nyari ya hanug haro kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun saukat amoy yari na yahaklad kato sin Allah, biubuklad kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in kanikmat-nikmatan niya, in karijiki-rijikian niya, in huminang nasadya kita sin kababayaan na to di hadun niya. In agaron na to nasadya in hawanap susing kita. In duhulan na to nasadya in hawanap susing kita. Bukun. Sumagawa in ni'mat yakaw tayo manghudwa ka Islam. In ni'mat bius kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud ya usal kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kanikmat-nikmatan ini. In hasupaya sa ini mapakaising kita mausal na to hapagtaatan hapag-amalan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aing kabuhi sing kita unulong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Magpulang maglabi amoy ni maksud mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kabuhi na to piyakari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala maripapawusing gumi. Inbiusan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat kabuhi. Asupaya sa ini mausal na to. In kabuhi sing kita ini papag-amalan ibadat, papagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naday nga sababet to palanggungan na mga kama Islam. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga manusya amuin hawak to ipag-anak na sila sin mga kainaan nila. Haway roon pangirab-ngirab nila hang sulag uno-uno. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Magkulang maglabi mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung makna sin ayah. Iban in Allah subhanahu wa ta'ala piyagwa niya kamu dahil hapakandangan sing kainaan nyo haway roon pangirab-ngirab nyo hang sulag uno-uno. Ibang biutangan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala pangdungog, pangatod, pangatayan, la'allakum tashkurun. Murah-murahan makapagsyukur kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Itaabay na akikato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay in maksud, hinangan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatod, pangdungog, pangatayan, in hasupaya sa ini mapakaising kita, in mga ni'mat ini, hapagtaatan, hapag-ibadatan, tupot tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Abiutangan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangatod, pangdungog, hasupaya, biutangan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangdungog, hasupaya hipangdungog ta, asupaya karungukan ta in mga amuin panawag-tawag hakamasjidan hayya alas salah hayya alal falah. Iban damikyan hasupaya amuin karungukan ta in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban amuin makarungog kita dahil mga kabtangan at tawakan patumtum pamarayaw bianasin adumini. Damikyan niya biutangan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala pangatod asupaya kakitaan na to
ingkatan makhlukat yapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi awla na tuan asupaya kakitaan atau akan makabasa ingkatan manusia sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna ing Quran. Demikian niya mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biutangan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala pangatayan asupaya hipanumtum ta, asupaya katumtuman ta in Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, adalam in mga ini dahil Allah subhanahu wa ta'ala in mga kanikmat-nikmatan ini, in pangatod sing kita, in pangdungog, in pangatayan, iban maduwaing pa in nyariha, ngaw ta ginhawa baranta, adalam in mga ini dahil Allah subhanahu wa ta'ala, na in kiyawajiban kita, in suway magsyukur, in sa taod-taod na pagsyarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mga kanikmat-nikmatan ini, iban manumtumi kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi awla na tuan in agama Islam. In suway na to ipagsyarang sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin sa taod-taod na pagsyarang sukur iban pa rasul niya sabab may ta. Sabab in agama Islam in inituan sa laggo-laggo na ni'mat marikato sin Allah subhanahu wa ta'ala. In agama Islam sa laggo-laggo na ni'mat marikato dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna wayroon na tuan amoy sarayaw-rayaw kabubuhianan sin Muslim di hadun niya bang niya iyabay atau akan siyandig in parakala, in uno-uno na parakala niya, pagkababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin kababayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab yan na sin sambat, in agama na to ini, complete, cukup na. Halang sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakumul islam adina. Mga palanggungan na mo agama Islam, inday ha mga salaggo-laggo na ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pa ummat ini marikato. In jiyukup na sin Allah subhanahu wa ta'ala in agama na to. Jiyukup niya na amoy pag-agamahan sing kita amo na in agama sarayaw-rayaw sa buntul-buntul. Agama tatay maun hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain agama Islam. Bukun payat to. Iban damikyan niya in ini bukun hat amuin jukup na sin Allah subhanahu wa ta'ala in agama sin kita. Iban in ini tanda sin rahmah ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala marikato. Muyat to mga keulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, alang sinhambuok, ding ha mga kaulamaan sing kita, kiulungan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ni'mat lang niya, aun siya dua ginisan. Ni'matud diniya wa ni'matud dunyawiya. Muna-muna, ni'matud diniya. Palanggungan ha agam Islam, in ni'matud diniya, asabab, amoy nyari dii in asal-asal atawakan gamot in agama Islam amuna in Quran iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yari dii in katan kakukunahan sing kita atungod sin pag-ibadat na to tuputunggal po Allah subhanahu wa ta'ala. In ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat dakula marikato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa, ni'matud dunyawiyah. Isyusyu in nangaputi, in nanggayunggong haakama Islam, tanto sabon na tuod,
janjian siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala kasanyangan di namayan hadunya lawi luwa na haadlaw gana-gana. Kasanyangan kabubuhi anan marayaw din di namayan hadunya inidihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala lawi luwa na haadlaw gana-gana. Alang sin Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Magkulang maglabi mga palanggungan na mo akam Islam hama na sin aya. Ay lang sin Allah subhanahu wa ta'ala isiyusyo in nag-amal salih, nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga pihak kausukan pa pihak kababahian, wa huwa mu'min, sarta nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Indihilan na mo sila lang sin Allah subhanahu wa ta'ala amuing kabubuhianan, sarayaw-rayaw na kabubuhianan di na mayan hadunya labi luwa na haadlaw gana-gana. Mga keulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dain kitay nituan nagaangan-angan sa ini sin kabuhianan masanyang di na mayan hadunya iban nagaangan-angan kita sing kabuhianan masanyang haadlaw gana-gana. Nabanging kiaunan na to amuin nagaangan-angan simbiat to kahantang biat to kahalan in pakayon na to in usalon na to in mga kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Usalon na to in mga kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nyari biyubus niya kato papagtaatan, papag-ibadatan, tuputunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Papagtuntuman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa bunal tuod, in Muslim, puno siya makapagsukur sa mga ni'mat, amuin nahahasil sin siya. Puno niya maparagbus in pagsyarang sukur aka ni'mat-ni'matan yahanog harakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atas to parakala amuin dan atawakan dagbusan ikapagsyukur sin hambuok Muslim ang mga ni'mat yahanog harakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaisa bilisan halabayan sin dila niya. Ipagsyukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin hikabtang niya. Yan na sing kumabtang siya sin alhamdulillah. Iban amuin madugaing padang mga didikiran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa bilqalb. Halabayan sin pangatayan niya. Amuin magsyarang sukul siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aka ni'mat-ni'matan. Iban manumtumi siya pa Allah subhanahu wa ta'ala halabayan sin pangatayan niya. Inhikatu biljawareh, mapuas niya amuin ikabtang sindila niya in magsyarang sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala haka ni'mat-ni'matan yanog harakan niya. Tarta bunnalon tumtumon sin pangatayan niya, manumtumi in pangatayan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala in suway amuin ikatu amuin anggaw taan sing ginhawabaran niya. Ay bimana ingkatan sing kani'mat-ni'matan niya on hagin hawabaran niya in suway usalun niya papagtaatan, papag-ibadatan tuputunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muyat to insyaallah mga maumaas palanggungan haa ka Islam inhambuok Muslim makapagsyukur ang mga kani'mat-ni'matan yanog harakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab mga keulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala aun waktu in ini mangdahi kato pakasanyangan
atawakan pakarayawan iwan aun waktu in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala in ini mangdahi katu pakasiksaan pakalusungan din di na mayan hadunya lawi luwa na haadlo akhirah baydiin bang nato na usal in ka ni'mat-ni'matan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin niya ribiyubus niya kato papagtaatan papag-ibadatan wa Allah subhanahu wa ta'ala tanto tuan hindi ipahadunya inhi pananam na kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan in kasanyangan lawi luwa na haadlaw ang naba bangsab tuan in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin yan bius kay mo inna usal mo paamuin di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala palanggal sara sin Allah subhanahu wa ta'ala itan tutuan di ipahadunya inhi pananam na kay musin Allah subhanahu wa ta'ala in siksa niya labi luwa na haadlaw kana mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa baba pila na sadyatuan ajaman sing kita bihaon mga manusya muslim tabiya yaon in hatda kuman magsyukur aka ni'mat-ni'matan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mahukaw hindi maingat misan magsyukur aka ni'mat-ni'matan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy niyaon bius kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala pila na sadyatuan indeng ha mga manusya nagguwal muslim in amuin wayroon pangirab-ngirab ahak sin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kanya in amuin iusal niya in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala paamuin di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ila na sadya ajaman na to bihaon mga muslim in yusal nila in kani'mat-ni'matan sin Allah subhanahu wa ta'ala paparkala amuin liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala yusal nila in kani'mat-ni'matan sin Allah subhanahu wa ta'ala paamuin tiranan sababan amuin ikamudarat kanila ikasiksa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala din di namayan hadunya labi luwa na haadlaw kana mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala magpatilibon kita nyo ha mga biyato kahantang sabab way nila baha yatumtuman in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon balang sin Allah subhanahu wa ta'ala qul ara'aytum min akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahi ghayrullahi ya'tikum bih magkulang maglabi hama na sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala pamunga lang ya o Muhammad uno baha bangkawaon na sin Allah subhanahu wa ta'ala impangatod iban pangdungog sin sila iban tampanan na sin Allah subhanahu wa ta'ala impangatayan sin sila uno aon pabaha makakaus maduwaing deng ha Allah subhanahu wa ta'ala magpabalik ha mga yan ay tan tutuod wayroon na makakaus inbuat malengkan Allah subhanahu wa ta'ala in makakaus magpabalik sin mga kani'mat-ni'matan niyaon dahil nga sabab yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in biya na sin sambat pagsarang sukuro na to wa Allah subhanahu wa ta'ala in mga kani'mat-ni'matan amuin yari yahanog hara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala kani'mat-ni'matan dahil nga mga sarayaw-rayaw na kani'mat-ni'matan dirihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab impangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Rasul na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam
asal matarang kato sinamuin ya ampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala impardusahan niya nakauna iban sinasusungon tumagawa tuan in Rasul sallallahu alaihi wasallam masira amuin ya aaon niya doon hagin hawabaran niya in pagsyarang sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga kani'mat-ni'matan niya hanughara kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ain kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qama hatta tafattarat qadamahu faqila lahu ya Rasulullah ataf'alu hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. In kahalan simpangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabon na tuod din Rasul sallallahu alaihi wasallam magsambahayang sa qiyamul layl sambahayang sa dum tahingga mamidpid in sikinya tahingga mamidpid in dua sikinya aun nakaasubukan niya lang ya Rasulullah kuno lang ya hinangom mo pa imbiyahan in iampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan mo nakauna iban sinasusungon. Uno in sambong simpangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala akun abdan syakuran. Uno di ko kaaunon ingin hawabaran ko dahil nga mga ipon magsusyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na dahil nga sa babiyat to palanggungan haakam Islam. Bukon kain suntuan sing kita in Rasul sallallahu alaihi wasallam na in Rasul sallallahu alaihi wasallam iampun na in pardusahan niya nakauna iban sinasusungon na bayrin na tuaning kita di nato pa kaingatan bang iampun na kaimpardusahan na to nakauna iban susungon na day nga sababyat to suway tuod labi ing kusugta amoy magwista singgin hawabaranta labi aununta ingin hawabaranta day nga mga ipon magsusyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala aka ni'mat-ni'matan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy nyari dirihil nga kato. Karena mga palanggungan na muakam Islam bangin kiaunan na to amoy namamarat saya nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alang sin Allah subhanahu wa ta'ala la in syakartum la azidannakum na bangin kiaunan ta namamarat saya po Allah subhanahu wa ta'ala in aunon ta in pagsyarang sukur ang mga ni'mat tawakan rejeki amin hiya nughara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala la in syakartum la azidannakum bang sadya in ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in magsyukur po Allah subhanahu wa ta'ala ay bimakna katuntuman niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Na dahil nga sa pabyat to, ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in rejeki niya. Iban tumtumun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alang sin Allah subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurukum, washkuruli wala takfurun. Tumtuman niyo ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, serta tumtumun ko kamo. Pagsyarang syukur kamo, iban ayaw kamo magkufur. Na imano siya manumtumi mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mano siya amuin manumtumi po Allah subhanahu wa ta'ala tanto tuod in tumtumun day sabsyasin Allah subhanahu wa ta'ala. Na nga sababyat to mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin sambat in pagsyarang sukul na to in mga kani'mat-ni'matan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin nyari yahanog hara niya kato niyo doon nakamanahot at tawakan maaslag di nga sababat to umubtog na sadyari impatumtum sing kami bang aon dahing ha mga nakabtang sing kami in wala imamo tawakan hapagma na sing kami ninyat to dahing hakalam masimpang hati bangaw ni sab amuin nakabtang tawakan patumtum sing kami in imamo na inyat to kawaan nyo sa babinyat to rin nga tawpik kato sin Allah subhanahu
wa ta'ala. Muli mamaid na kami halapal kasilasa wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.